Lakini neno itadumu kuwa neno. Tauza ulichikira wochika levera wochika bamwalimu wochika ba pastor wochika bavuga utumwa. Lakini Mungu uzomuchikira. Nijaka kwa njeni. Atukushi. Munzanye nikiro kinzanye. None tukwikumusha. Koma. Sakabi. Ngwizo kubanza ubutunzi mani. Kiramugenza ngo mani. Ifara. Inauri. Baka koza na urusumuni. Bizo kubazika. Urusumuni. Bizo warukoresheje. Niba ari muzima bizobikubaza. Niba ari mu bafumu utaulizwa. Izo kubaza ubutunzi cyo wabukoresheje. Zaka tatunisha. Unataka kutukuza. Unataka mamina mina. Tumekombolewa. Aho. Tumekombolewa wewe.
kubaza agakiza ureke kubwiriza umva radio Rwanda imukucisha indirimbo ikacisha abavuga butumwa radio flash FM na za moninga ziwacu bage nashira mu gasete roze muhanda kariri umva agakiza uzokabazwa wifate ufata ko kanwa babango tuzamuna amaboko bireke babango twicare wange babango dufukane ukananirwa izokubaza okovu uwo tubesha se izokubaza agakiza wakakiriye yaba umupfumu upagana urubahanze bazomubaza iurizo kuna swali kuna question mark iri imbere y'uko abangose agakiza Yesu wanda kavuka kwa Maria batarashaka batarakoye batarasabye batarakoshanyisha tarembo ryacu ariko yesa kamangu yo ndari umwuka we ko kandi umwuka we ngwisumba zose ngizogushoboza ako gakiza bazoka kubaza uwo mushara w'agakiza by'abana ukaturirimba ukava mu ikorari ukava mu itsinda ry'ikorari ukava mu bapasiteri ukava mu bagabo ukava mu ruzi ukava ubwameza mukava bazokubaza udukwepe cyangwa ureke mudukwepe cyangwa mutwihishe bazokubaza agakiza wokovu musalaba wa Yesu kondaneze nyabiheke atukushi bambo shengiye kwicara ugagira kube aguka mwizina rya Yesu aguka mu bitekerezo aguka mu bitekerezo Yerusalemu ni Yudeya Samaria abagabo muri mbona Yesu cyangwa muri mukumwa w'uji power na mukanguka mukunju ko turi mu ngambi ko turi mugufa iwe nuko yagiye yawaragi wawe umuntu akamava mu gashorero ni kwa kundi akava mu gweba ni kwa kundi akava ni nuko ndicho yewe ndicho nanje sinjewe nafashwe atukushi azungu muzimu